Sada prelazimo na drugu tačku, a to je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, gde se dodirujemo našeg problema, a to znači da evo već 2 meseca čekamo upis posle obavljenih izbora u Demokratskoj stranci. Više od 2 meseca, ulazimo u 3. mesec. Mi smo 5. oktobra podneli prijavu i tema je ne samo to što se nama dešava, nego ja lično mislim da je u pitanju i pad institucija u državi, jer one počinju da se poklapaju, verovatno zato što je predsjednički sistem u pitanju. Šta to znači? Da Ministarstvo za državnu upravu kao izvršna vlast uzima na sebe prerogative sudske vlasti, a to su 2 odvojene vlasti u demokratskom sistemu. Posle izjave ministarke Obradović, koja se pojavila u medijima baš na dan kad je istekao rok i kad bi trebalo da nas upiše, u trenutku kad je taj rok istekao isti dan, ona govori o nedostatku, kako je tačno rekla, da u ovom trenutku nema dovoljno činjenica na osnovu koji bi moglo da se utvrdi ko je zastupnik DS-a. Interesantno. Kaže još da je traženo izjašnjavanje Zorana Lutovca, bivšeg predsjednika DS-a. Ja pitam kako izjašnjavanje? On nije stranka u ovom postupku. Pita se neko ko nije udostojio Demokratsku stranku osnovnih demokratskih prava i tradicije demokratije, da izađe na izbore i da se proveri, jer zna, očigledno da bi izgubio. Nasuprot tome ignoriše se preko 4.500 glasova demokrata sa imenom i prezimenom i sa matičnim brojevima i potpisima, koji su članovi DS-a koji su glasali za novo rukovodstvo. Znači, radi se o apsolutno krizi individualnosti koja se ne poštuje. To je princip svih autoritarnih poredaka, da se instrumentalizuje glasač i da on nema svoju težinu. Tako, znači, isto kao u DS-u, tako se apsolutistički ponaša i Vučić na vlasti. Ovde je došlo do izjednačavanja izvršne i sudske vlasti, što je kriza institucija. A u parlamentu je došlo do izjednačavanja zakonodavne vlasti i sudske, jer se preko medija targetiraju protivnici, to je s njima se sudi i dovode se u životnu opasnost. To postaje preki sud. Mi moramo na to da reagujemo, jer to je jako opasno za društvo. U pravnom postupku se ne odlučuje o spornim pravnim pitanjima, o tome odlučuje druge nadležne institucije. I ja bih pozvao nadležno ministarstvo da u najkraćem mogućem roku donese odluku o upisu, jer sve što zakon i pravilnik traže od nas i predviđaju, mi smo u zadatim rokovima podneli. Samo postupite po zakonu. To je moja jednostavna poruka. Upis promene u registar političkih stranaka ima deklaratorno, a ne konstitutivno dejstvo, jer se vrši na osnovu prijave uz koju se prilaže zakonom propisana dokumentacija. Sve što zakon u pravilniku predviđa, mi smo dostavili. Ako to ne uradite, naravno da kršite i odredbu člana 5 Ustava Republike Srbije, koji predviđa i jemči da se priznaje uloga političkih stranaka, evo baš čitam, u demokratskom oblikovanju političke volje građana. Mi kao Demokratska stranka smo u tome sprečeni, jer 2 meseca nepostupanja ministarstva oduzima nama, kao Demokratskoj stranci, oduzima legitimno, zatim i legalno pravo da učestvujemo u političkom životu Srbije. To je nedozvoljivo. Zašto se to dešava? Pa moram biti otvoren sa vama. Znači, mi slutimo vrlo jasno da je razlog za neupis ili za odlaganje nešto što se tiče naše politike. Demokratska stranka je opasnost i za režim, a boga mi očigledno i za opoziciju, jer neki imaju ambiciju da je potpuno pokore i jeftino kupe. Videli smo to preko Zorana Lutovca, koji je upravo poslušnik te partije koja izvan novokomponovane, koja izvan Demokratske stranke želi da je pokori i da je regrutuje u neke svoje političke svrhe. Zatim, nas se ne upisuje zato što znaju da smo kompetentni da kritikujemo ovo društvo ili imamo stručni kadar. Zato što jako dobro promišljamo u društvu i možemo da vidimo tačno i ono što greši, a i ono što treba da radi. Zatim, ne upisuju nas zato što vide da Demokratska stranka predstavlja
opasnost jer je u stanju da revitalizuje ponovne ideje Zorana Đinđića i osnivača Demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića i svi drugi, da ih sad ne nabrajam. To je takođe opasnost, zato što režim pokušava da ubije sve tragove iz prošlosti, da revidira istoriju, što mu naravno Demokratska stranka neće dozvoliti. Da ne govorimo o drugim greškama i propustima koji se tiču svih postupaka koje Demokratska stranka jako dobro vidi i može artikulisano da nastupi, nego poštuje zakon i čeka da se upiše da bi bila ne samo legitimna, nego i legalna. Kriza identiteta institucija, političkih partija i kriza ličnosti i njenog karaktera, znači idem dotle, ličnosti, same ličnosti i karaktera čoveka su ozbiljne posledice koje ovaj režim izaziva na društvo. I moramo se upitati kud ovaj brod plovi. Po ko zna koji put u istoriji parlamentarizma potvrđuje se stara istina da priroda vlasti određuje prirodu opozicije. Sada imamo dominaciju isključivosti, što je velika bolest u društvu. Možda je virus jači nego što je to sama korona. Optužbe koje, na primjer, Lutovac prema nama, Demokratskoj stranci, to je kao da se gleda u sopstveno ogledalo. I on zna da je nečiji službenik i da nekome radi po nalogu i sad misli da svako to može i da treba. Te optužbe o tome da smo mi Vučevićević su potpuno besmislene iz prostog razloga što Demokratska stranka je antagonizam SNS-u. Apsolutno različiti, to su ontološke razlike. I nema nikakve šanse da u budućnosti nađemo zajednički jezik jer je ovde priča o masci kod SNS-a demokratskoj, a u suštini autoritarni karakter dominira u njoj. Demokratska stranka donosi istinsku demokratiju i bori se za nju. O takvoj vrsti saradnje, znači, nema ni govora. Ali očigledno je da se mantra ponavlja da bi se stvorilo tržište u kome je moguće proturiti neke svoje ambicije i ideje, ne samo od strane pozicije, nego i opozicije.